Maloi lau mali a ho e ki mo le le tonga ko to pe fia ki tarita le ki mo tolu ki mo u ni ngongo mo le te o tonga o loa ki me wakai ma fo ki televisione tonga ki he hoani. Wakai ke ngahi ulu i ngongo. Maloloi mata pule ta wa no me po ke fa singa i wike tupu mi eni tau na kita. Me ai tama pili nisi kalau ni tupu to alu kala la hufi ai fale fo o ki tuka ngai kau whainga ta ia la lahi fale mga ki vaiola pe unity ICU. Whenga mai pa angai fitu te smale ni miliona. Pea kau whakataha to ngani me ngai whanua i mamani i hana whamaho inga ko yake beteki ngai palapalema i e pui pui malu i mei he la a. Ko e wakailewa e ni ki he whakaikiki. Ko whabau i eni me toko ni komisiona polisi te vita vai lea ke ngonga e le tio me televisione tonga. Ai maloloi mata pule ta ua ono me puke he whakasinga e wike tupu me eni tau na kita. Ne behe vai lea ne mau he kau polisi whamatala whalala anga ke malolo ko eni e peki ai hawai whiawhi tōna ki kōsi. Ne ngau e tu heni kau polisi whabau i koni osi malolo pehi apino whangana ni nofo ai i puke. Ne ngoi ni ka kuke hoka tupe whatotolo ke e hinga ko iai whatu tamakini. Ne behe vai lea ko e mo ui whika fitua ki eni ko le ko te he potungai polisi ke malolo mi he tauna kita i he tauni. Ai aku toi kakahake e toko lahia o ni ihok nau tauna kita i he tauni whakahoa ki tau ko sini toko onope. I ene peheu ta poai vai lea ki kakai e whonua ke toi whapotopoto iangi ai whiri me whaitut uni aku nā whai ki nā mo ui keu hiko mo ui aku taha pe. E toki whakahoko i sūla ki sina ko iau pe ki a ha aho i he wikeni. Nā e mea e tamapiri nisi kālau ni tupo to alu kālala hofi e whale fo o ki tua ngā iei e kau whaingata i ala lahi e whale maha ki vaiola. Pe Unity ICU i he whalai te koe wike ko si mo whakao lai pe e ngahi mea ngau i whaino poni fo o ma e whale fo o ni. O ku whiunga mo e pa anga he fitu te smare 5 miliona e whakamori whakapa anga ke Unity ICU koe ni. Koe Unity ICU koe ni koe whakapa anga ia i he kautaha whingai aki whawahapule anga si apani ko Chaiga. O whamalumalu eni he nau poloklama ngāwe ki hono whatupulaki koe ICU i ngai whanua e tahawa i mamani. Rotonga e maha ki whamamanahi e COVID tahiwa, kau gea tongani. I e whamatalai whawafonga mi Chaiga ko Hiroaki Takashima, ko e Unity for o koe ni ko whakawa o kia i pe ngahi loki ke ai e taha wha, ai ko kau gei ngahi loki ICU e nima we ngahi loki ke peo kau gei ngahi loki ke kau ngāwe i ICU. I gai ngata pia ina ni pehe ko osi whanau nau ka kato ko toa pe ngai lokini a ke ngai mea ngau e whawhai to o kwhie mao ki hono whakalele ko ia o i ICU hange ke ngai mi sini whailik tulo nika pehe ke ngai mea ngau e whaiono boni ki he pe. Nā ni pehe ko i Unity ICU fo o ko ni e toko ni lahia ki hono toko nia he ngahi ngau e whale maha ki vaiola ki hono toko nia e kau whaingata ia la lahiange e tuku atu ki whale maha ki pehe whoki ki he mahaki whamamanilahi COVID tahiwa me ngahi mahaki pipihi ke pe. O kei whakatoa me lelelea Takashima e ngawe lele aki he whare mahaki e ngahi tokoni ko ini ki hono tokoni kina ai ki kakai whaingata ia o pito he whare mahaki vaiola. I whamatara ang pastoa o si apani ki tongani His Excellency Mune Nanga Gensaku ko hono whakakato hono whakiato e ngawe ko ini ko lawana e whai ai tatali fo loa ki ai. Ai ana ni pehe ku mahino pe tō kunga lorotonga kia ia tongani e COVID tahiwa. Peo gei whaka amu i toko ni programa ngawe kua lawa ki hono whatupulaki mo hono whakaraka i ngawe ku whai i he whare mahaki o ngawe aki ai telemedicine. I he taimne tau pe ko toko ni lahi mai ai puli anga si apani ki hono tokangi ki na o tongani ke te mateu te wangi i ta whaaki ka toa pe. Te tau pe i whakamea ngawe me ngai hoho malu i AstraZeneca ki hono tau i aki o i mahaki whamaman lahi COVID tahiwa. Rotonga nini whamalo i a heni e he tari ki ta mo uito ki ta asia lea kau online poli anga sia pani mo i Chaiga. I he ngahi pou ko toa pe ko nau whai ma e potu ngawe i ngahi tau lahi ua o mai pe ki taimi whangata ani mawhona whamaman lahi ai COVID tahiwa. Nā ni peheu tako ni lahi au pito i hono whakaraka i ngahi mea ngawe fi teknolosia e potu ngawe. Pea koe whainga maalia lele e nia ki ta i maalia i ato ngani i he mahino o ku haha molo fia ngai tokoni koe ni. Nā e wha ua toi pe e he tale kita mo ui e whakamalolo to hunga ia mo oni e potu ngawe mo ui ki he tamatu i ki into po wono mo e tahine kui nina na spau u i he na tai mo ai hono poupoua o e polokalama hoho malu i potu ngawe mo ui ke hige fie mao ke malu i mo ui e ka kai he whunua. I kai ngata aina ne pehe kai mo minit wha historia e nia i he ne tui
Ko e fofa taimi eni ke me ai e tama pirini skalau ni tu pou toa alu ka lala, o huofi hapolo kalama ko lava ai poto ngau e mo ui. Nā ni whamalo ia fuki heni me kau whaifale i ka toa pe NBK me kau insinia, nā nau tau koni ki hana whakakato e polo kalama ngau eni. Kei ke heke polo kalama ngau eni ne me ai e ki pale mia leo le o sa mi uku i ta mai polo, ka koe minista mo ui leo le o ia e poto ngau e. Kau kei kau whafonga whatimo me tika ka toa pe mi tuapule anga, pe heke kau whakawhi toko lahi. O ko ki he wa awhiriri wake e ai poto ngai medek o to tonu ke tau ngāwe lele ake ngahi mea ngāwe kune malawa o wesia e pui pui malo i me la a. Ke ewa e hokoia ke wesia anga ki mamani. Ko e ahoni na e whamanatua whamanahiai e maho inga koe pui pui malo i me la a. Ai ku to tonu ia e aho tau no Septema. Ka ne tuk whailonga ia i ahoni. Senolita tui vai me whai kiki. I he polo kalamana e whawhalanglangi e pule lahe potunga i tanak panga humai mui kastomu ke le me te wahi. O ne whamamawha ia e mahu inga i kawe inga whawhanua ke wiki whililiwa ke o ea ke tauni, tā kanga i tau fohe ki hatonga tu uloa, pa koe kawe inga ke au whamamanlahi o pui pui malui, ke tau ngāwe whakataha whamamanlahi ke malui e mea mo ui katoa pē. Kei uhi koe whakataha to tonu ia o whie mau ki tau tuu whakataha to ngani i hono malui o pui pui malui o mamani, me he huelo i la aape koe Ozone Layer. I he enepe he ne whatewhito i he malu mo e hae kau a whanua, kei uhi koe mawhatuki o whatongia e kau maumawhai o wa kastomu. I hono sevi o ngai whamatala whapepa o ngai nau tene malawa o wesia e pui pui malui o mamani, me he huelo i la a, ai ane whamamawhai ai e kere me te wahe. Moi whakafo i tui ke tau ngā whakata, ke he kawenga kua whotu. Tau tō o whahamea. Kai aua te tau whakahanga ke. He e ku tōnu ku mau pē whainga taa koe ni, he taimi ki he taimi. Kau ki i awhe si i peheo, ato whangi whehui. Ke toko nyange ke hanga ki tau wakai ki he paropare mani. E kou tui ka pau te tau whakamamafa he mea totonu, e aha noiwi kono whaasisi e paropare ma koe ni. Pea kou tari mea whangi whehui maa koe ni, koe uhi, ko au na mau whiri ki hao whae rea koe ni. Pea te whihu pia mo tari, ka mau wakai mea pepe, wofio te tonu. O ku tupu me he ha ai uesia koe ne ai pui pui malui. Ro whehu ia, tupu e ha. Koe tari, o tupu ia mo hono tukuanga e kasa kona ki atakai. Whio no wa. Koe ngāwe le wai a hai. O kune whae ngāwe ta whapoto koe ia. Koe tari, ngāwe a tangata. Pe koe moa. Whio no tolu. Koe hea rewa mea kune teke e tangata ke whaipehe. Ha mea tau ki whaipehe ai. Koe tari, koe fu te wolo ko sio kita. Hoko ngahi mea ni maamani ko sio kita. Lolotonga ini ne pehe pule lahe potunga e meidek paula mao, koe tuunga pelepele ngesi o e futo tua e ngawe hala ake ngahi nau mea ngawe kasakona i tongani, tene malawa o wesia e pui pui malui o mamani me he huelo o la aha. O kukau e ngahi mea ngawe koe nia ngahi kasakona mi he mea lele, bisi ni ea whakamokomoko, pehe ke hono tuto e ngahi leta mea lele me ngahi veve pelestike. Nei whoake e pewe ngai Steve Keiti ke ngahi kautaha mo kau ngau e potunga e kastomu, mo ngahi ako angai ni ihina nau kawat ki polo kalama ako whakatau kei ki he totonu ko ia a hono ngau e aki e mea ngau e whakatupu e sia ke pui pui malui, me he huelo whatuta maki o ila a. Mai ango ngā leitio me televisione tonga, ko Senolita tu i vai. O ku whahoka i he whiawhi ahani e o wau malanga i o Queen Elizabeth Siwa o Britania i he senta o Lontoni i he Westminster AP ke toki te lio i he pongpongi a pongpongi. Vai whanua tū pola mo i whaikiki. Ko tō moloto e ngai whukatonga katoa pē i he pongpongi e ahoni o te tau pē i tō ngani mo tō pule anga kei whakaapa ki he hala e tahine Queen o Britania i he ahavalu e mahina ni. Ko awhio ai Britania e ne awhio kingi tupo wono ke ne whawhunga i atongani ke heo wau te lio o Queen Elizabeth hire ne ha ele atu i he topule lulu e wike ko o si. Lolotonga ko ia ko teimi walu o i pongpongi e ahoni me teimi walu e fiafi ane afi ne ia e whakaamu me ofisi whakatalawhika o lahi a Britania i tongani ke taktaha whahoko whawhamili pe whahoko tau taha pehe kakai e whonua ha whakalongolongo miniti e ua ko i whakaapa-apa
ki hala e tahine kuini pehe ki ono whamanatu hono wau te lio. Kai ke heo whahoko he whiawhi o e ahonia he wau malanga i o kuini Elisabesi, aia ni au ki he lau manoa e kakaini nau kiu i he loa koe hoa e tahaua he aha ko osi, ke nau toki au ki he tōtō whaanga i tahine kuini, ke nau mamata tonu ki ne tōtō wha mo whahoko hanau whakaapa whaka osi. E toki te lio a kuini Elisabesi a pongpongi he mo unga o i whalelotu St. George i he palasi Windsor. O ku whafofua ki he toko wafe kau whakawhi tinau i he oau te lio o kuini Elisabesi, o kau geia e nea whio ki ngi tupo wono me ngahi haatui i mamani. Koe kau pare mia, koe kau pare steni me ngahi taki o ngahi whanua o e kolope. Koe hala eni a kuini Elisabesi hono tau hivango fulu maono me kakato e tau e fitungo fulu e ne pule i Piltania me ngahi whanua i Komniweli. Kai kehe e whamafolahanga tonu atu i he whewhini i he televisione tonga, ai o wau te lio kuini Elisabesi o whakahok whangatonu mai a mei lontoni. Mai ngonga le te o me televison tonga ko au wahe whanua tu pola. Na e whamahino me pule pe waa pule whiunga ku te holo pe te tongi lolo ki he mahinani, ai ko kamata ngai aki e ai te tongi whaokoeni e ahoni moni te kono tahi wa Septema. O ku mga tuunga he holo koeni me he lahi ngahi launga i mahina ko sifikau aki me tuai a hono liliu e ngahi te tongi lolo i ngahi pamu he pausa. Alice Tupo mui whakaikiki. Ko e te tong whatau taha i pensini ki toan tapuni i te tong whaou o panga tau sente ni mano ke lita. Kalasini panga tau sente tau ke lita, pia ko i ti solo lewa panga tau sente hiwa walu ke lita. Ko e ua panga tau sente ni mano i pensini ke lita, panga tau sente tau nima ke lita, ai kalasini pia panga wha sente tau taha lewa i ti solo. Ko te tongo ki na muka mi toan tapuni u panga tau sente fitfita pensini ke lita, panga tau sente tau noa ke lita ai kalasini pia panga wha sente wanima lewa ai ti solo ke lita. Ko te tongo e matuku me toan tapuni o panga tau sente walono ke lita e pensini, panga tau sente tau hiwa kalasini pe panga wha sente tau wha lewa ai ti solo ke lita. Ko te tongo e tungua me toan tapuni o panga tau sente fitu ke lita e pensini, panga tau sente whanoa ke lita e kalasini pe panga wha sente wha fitu lewa ti solo ke lita. Ko te tongo e a kotu me toan tapuni o panga tau sente hiwa ke lita e pensini, panga tau sente whaua ke lita e kalasini pe panga wha sente wha fitu lewa ai ti solo ke lita. Ko te tongo ia a o ua mo uiha mi ton tapuni e kuna tatau pe ai ko pensini panga tau sente hiwa ke lita, panga tau sente whaua ke lita e kalasini pa panga wha sente tau fitu lewa ke lita ai ti solo. Ko te tongo ia a pangai hapai mi ton tapuni o panga tau sente tau ke lita e pensini, panga tau sente tau rono ke lita e kalasini pa panga wha sente tau lua lewa ke lita ai ti solo. Ko te tongo ia a hi foha pai mi ton tapuni o panga tau sente wha ke lita e pensini, panga tau sente tau fitu ke lita ai kalasini pa panga wha sente tau lua lewa ai ti solo ke lita. Ko te tongo ia loto foha pai mi ton tapuni o panga tau sente wha nima ke lita e pensini, panga tau sente tau wau ke lita ai kalasini pa panga wha sente tau lewa ai ti solo ke lita. Ko te tongo ia wawau panga tau sente ni maano ke lita e pensini, panga tau sente hiwa ke lita ai kalasini, pea panga wha sente nima lewa ke lita ai ti solo. Ko te tonga ni o top tap me tonga tapuni panga wha sente wanima ke lita pensini, panga tau sente fituano ke lita ai kalasini, pe panga wha sente fituano lewa ai ti solo ke lita. Ko te tonga ni o top tap me wawau panga wha sente tanima ke lita pensini, panga tau sente ono ke lita ai kalasini, pa panga wha lewa senite ono ke lita ai ti solo. Ko te tonga ni o fo me tonga tapuni o panga wha sente torono ke lita pensini, panga tau sente walono ke lita ai kalasini, pa panga wha sente wal fitu lewa ai ti solo ke lita. Ko te tong lewa a niwa whao me wawau, panga wha sente wano ke lita pensini, panga tau sente fitaha ke lita kalasini, pa panga wha sente fitua lewa ai ti solo ke lita. O matunga to holo koina te tong lolo e mahina ko Septema, ko hika lahi ko ia ngahi launga e maina ko sifika waki me tuai ko no li liu ai te tong lolo i ngahi pamu he pausa, pia o ngawe whataha e pot ngawe whatau aki ma langa whalakalaka wha ekonomika mo i kautaha lolo ki ono whapapau i uli liu a ngai te tong lolo ko toa pe o whatatau ke te tong lolo wha o koina i tukuatu me he wa apule whiunga. Tupu me sisi koe taimi ke whahauka i hauno li liu koe ngahi te tongi lolo i ngahi pamu koe i tonga tapuni, ne kai ke whahaku whatongi ai ngahi pausa i tonga tapuni i he taimi ni ma ke walu koe pompong ni koe hi kai malawa o whahauka ngawe koe kautaha lolo ki ono li liu koe te tongi i ngahi pamu o whatatau ke te tongi lolo wha o. Rotonga ni koe te tong wha o lewa ai kasa ke kuata Septema koe ki te semana i ka matanga i ake pe moia i he ahoni. Koe te tong koe no whatau tau taha ki tonga tapuni
o ko panga fa sente fitual ke kilo ai kasa pava o panga fa sente va nima ke kilo panga hapai panga fa sente hiva no ke kilo o noa ewa o ko panga nima sente valua ke kilo pe ko hihifo ni wa tapu leva o ko panga fit sente tahawa ke kilo ma ai ngonga le te o mai televisione tonga ko alistupo Pe ana e tāne he kamneti e wike kōsi ke hoko atu e mahinani a hono to o i tūte o ngahi nau langa. Ko e hirange e nia ka kāta e ahotoru taha o siulangi ta o ni e teimina e to ai hono tūte o ngahi nau langa. Pea whoki lewa o tūte mai e mahina kōsi. Pe te whakahua tupe ke kamneti ke to o ai tūte o toki tali me eni wike kōsi. I he lau koe ki he tūte wahe taha poini no aua kupu tolu kupu si uraki pi. O kupehe mai ai ko pau ke whakaata me he tūte kastomu ai uta nau langa kotoa ki hondo langa e ngahi api no whaanga taha. Ngahi polokalama ngāwe whakakolo me ngahi polokalama ngāwe ki he ako. Ko e tutu uni koe ni e toki ngāta ia ki he ahotoru taha o ti sema o i ta uni. Ko e ngahi hongo pia i lea whakatonga ki he o Howani ka ki mua pe tau mā vai tutu whakaingi pehen ki ngahi ulu i ngongo. Mālolo me tā pule ta uano me poke e whaasinga e wike tupu me he ene tau na ki tā. Me ai tamapiri nisi kalau ni tupo to alu kalala hu fie fale fo o ke toka nga ia kau whengata i la lahi fale maki Viola ke unity ICU. Whiunga mai paangai fitu te smale 5 miliona. Pea ka whakataha to ngani me ngai whanua i mamani i hono whamaho i ngā i mau inga ke vete ki ngai palapalima i he pui malu i mei he la a. Koe ka kātoi pea ngahi ngongo i lea whakatonga me le te o tonga o loaki mwewa kai mawho ki televisione tonga ki he hoani. O ke whakaamonia o taki kotoa pia ngahi ngongo ni kira to whare kotoa pia. Whamarot ki tau ke i whi au mai, ka mo mea.